Anya laki din! Siya kung ti makaamo dito, sir. Sige. Agyaman ako na ikan ka, Ami. Awan anyaman na, sir. Anya lakit din. Kunak, ano saan mo akabailan nga ramida na si Kalaeng? Ta ibaga ko makinidjana at tulungan na ka. Ay, saanan, sir? Kabaila ka syaklaang. Mabalin ko mat nga iyawid, talapas ag ijabalay mi. Ay, kaano ka diti pa nang isubmit ko iti daytoy, sir? No, mabalin ko magit inton Martes. Biyernes ita. Iso nga adda pa iti talungal daw. Ay, kabailak nga ramidan daytoy, sir. Malampay laang iti Lunes akat itad ko kada kayon. O sige, agyaman akmanan, Ami. Awan na talaga day bida-bida ka trabaho. Ha? Asino ti ibagbagang friend? Ne, asino pa'y kuma? May salaang mati bida-bida ka trabaho tayo. Ni ami laang mat. Sa bagay, ni Ami laang mat. Ngam apay ni Ami. Adda ka din na aramid na? Nangag ko ngamin tinagsaritaan na ni boss itay. At yung paramid ni boss king kwanang. Dahil kat naskin ko maadwa at tao ti mga ramid. Ngam gapot a bida-bida. Nakuna na nga iso kanulatan. What? One friend. Nakuna pa ni bossing king kwanang ay baga na kumakanuking ka. Tapno tulungam. Ngam imbagamot din ni ami akabailan na kanaw. Uray awang kadwanang. Puo na yan. Talaga amat ah. Uray trabahuan ti dwa a tao. Katrabahuan na ngagmay-maysa. Kastamat at talaga ti bida-bida. Di uray man no trabahuan ko matilima a tao. Katrabahuan na. Tapno ka na yun ma-appreciate da. No anya launay ah. Awan mo tinayon ti sweldo na. Iti kasdingar aramidan na. May antay ulatan. Anya ngay nga ron. Kit bida-bida ti awanan ba eh. Anya laki din. Una yun ay atikas to'y makabanog tiag trabaho. Ay ka talaga kasta ah. Ay, mabit lang. Anya nga nagitamot. Imot mo ang nakakabil iti eco bag. Ay, jak nga minalpas ti ipapaaramid ni bossing. Iso nga inyawid kun ah. Anya? Ay, nabisinak lakay. Nakaluto ka ka din? Word, nakasaganan ti makan ni kusina. Imunan anangan ti anak ta. Datalaan nga ti saan pa eh. Kasta ka di. Alang aron, intamanganan, tado pa'y ti aramidag, inton madamdama. Apay ay ang amin amasapol nga agiyawid kay ti trabaho dito'y balay. Abay, kurang ay ti 8 hours sa panagtrabaho mi ti trabaho yun. Ay apo, ayan ulay. Nagadukat asaludsod mon. Ha? Saan matasikat timang trabaho no bilang laang? Ay una yun. Nalala, gusto. Dakas gaya mo tagsaludsod ita. Ala, inta mga na yun. Kastoy. Alauna ni ti parbango. Nangamjak pa'y nakagudwa ti aramidag. Ay, picturak man kit dita i-post ko iti Facebook. Sa kabilan iti caption na nga overtime until midnight. Wow, unay kan bakit? Ala, una pala iti parbangan. Manda ka pala dito kusina. Ay, jak pa'y nga rod nalpas to'y aramidag. Unay daytan bakit? Manulain nga oras ti panagturog mo no kasta. Ay, katanya nga rod. Talaga kasta ah. Ituloy mo to daytan inton bigat bakit? Unay kagit din ay, maturog tan. Day takot ti ipuy-puyata mo. Ay, sa anak man na pakibibiyangan si Kanuli. Makapabisit. Ha? Noon matlang ti may tulong mo kanya. Nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Ah. Sumanao, salbagkit de.
Unay day talangam si kami. Kaslasaan ka na't naturog iti manuarabia. Ha? Ay, wala na. Diretso mo't atalo rabia sa anak katurog iti husto. Ha? Tapay ngay. Ano nga mintiniyawid ko nga inaramid ko. Andi, kayat mo asawan, titrab-trabaho mo jay opisina yaw, iso tiyaw awid mo. Ay, wala na. Tapno lang maisambot. Ura deta na kinagagat mo, ame. Ay, kasta talaga, nana. Anya nga rod ngay, katawan mo't dumatalkan ni boss me. Ha? Andat kayat mo asawan. Kano nagsasado mga mindagiti katrabahuak. Kan may saan atalkan ni boss me isuda. Dadyana ka di kan bakla ti kayat mo asawan. Ay, katasino pa'y kumangay, nana. Kat isuda mo ti katrabahuak. Adamat kit di ati mabalinda may tulong dagiti daduma katrabahuak. Ngam dumalat tangamen ti trabaho. Ah, kayat mo asawan. Si kalang ti talkan ni busyaw. Kaslakas tanana na. Oo na yan. Kat oray kasta, i-manage mulad ta ti oras mo, tapno makaturog kay tinasayaatan eh. Kasla ka mo tan sumbe, tilangam, ame. Unay day tanalangam ame. Kas kala sumbe. Anya? Hoy! Jack magustuhan day nga angaw mo si kabakla. Ha? Ni, ibagbagaklaan mo ti pudno Agsarming ka ngay nga ta. Tapno makitam day talangam. May 1 kilo ket 1/4 day ta ay bags mo salbag. Kasta talaga ti ado ti aramidan na dito yung opisina. What? Kan, kasta talaga ti taltalkan ti boss. Ado ti aramidan na. Oh, come on, Ami. Taltal ka nakakadini, boss. Wano talaga lang nga pabida-bida ka dito'y trabaho. Anya? Tapno ang mumanya, masyado kang pabida. Agasam man, uray trabahon ti 5 a tao, kit ikarkarigatam nga aramidan asi kalaang. Tapno agparang lang nga si katitaltal kanda, nga uray saan mat. Anya? Sadyang pabida laang. Sana kaya't asawon day ta, kit si kalaang ti mapagtalkan. Anya laki din. Hoy, nangalalhamot iti turad mo, tala ibagam ti kasde kini ami itay. Siyempre, nagtao di ti kinangisit ko, ti kinaturad ko, ade! Anya? Kayat mo asawan, ada powers na dita kinangisit mo? Adda talaga. Saan man nasakti kaskasta na da nga ami? Isulak ano ti mapagtalkan iti trabaho. Puuna yan. Durabag tupay nga urahin na. Hindi ka pala dinurab nga rod tapno maring iti matmaturog akararwana. Mariingki di tinatay na kararwana. Sika talaga. Agasam man. Ibaga nakidi nga isulak ano ti matalag. Isu nga isulaang ti ado ti mararamidan na. Ti awanan bain nga ami. Agraraman mo tanda dya babae. Saan aga po iti talak isu nga adu ti mararamidan na. Sadyang bida-bida lang ba? Kiti sumat. Datan tupay kat saan tapay anaaramid anang ngiyawid iti trabahuan. Katuan mat. Isulang ti akinaramid kadagita, takayat na, nga isulang ti map-appreciate ni bossing, salbag! Naimbag kumamot, no iti day tangar aramidan na. Kat adda na yun ti sweldo na. Gumawan mat. Agpapada tayo mo lata. Kasta talaga, friend. Saan asweldo ti habol ni amya niya? No, dekat, titaktakdaran na nga ugali na. Ti bida-bida iti trabaho, anya lakit din. Alaman nga rod dyan Pangasim tayo lepas mo tayo ito'y aging gayintong Thursday. O sige, sir. Rugyak da ito yung madamdam, Good. Naskin nga min ama ipasa tayo da ito hinton Friday. Isa amalpas ko man o Thursday. Sure! Ay, ala, sir! Syaklatan ti mga ramid iti dayta. Ha? Ang mga nusan nakabaulan ni Jana nga ilepas aging gainton Huwebes. Ha? Syaklatan kunaktumet.
Saan mo akabaulan day ta nga ilepas? Ibagbaga akon. O sige, sigalat nga ruda nami. Agyaman ako unay, ha? Awan anyaman na, sir. Sigurado nga min, asaan ang maaramid ni Jana dayta. Iso asyaklatan. Ay, salbag kit di amin salbag. Po, na yan dahil nga ami aya. Ay, bida talaga. Ate na pa din ni Jollibee ti kasjeng o galin na. Bida ang saya. Kasla jak maklon da jingay naramin na kanya. Iti pa'y mismo sangwanan ni bus. Anya laki din. Pabida talaga. Kasla Jollibee. Bida ang saya. Kasla imparo pa na kingkang awan na pulos ti kabailam. Kan mararamidam Saan lang akasla, friend? Talaga nga parupa na. Agasaman, kurang lang kut ibaga na kinibos adam belak. Saan ko maramid ipaparamid na? Isu nga isulatan ka no ti mga ramid agasam dat. Di ka pala sinumbatan iti sangwanan ni boss. Tamnog nakam. Sumgarak man iti kasi ng ugali na. Bida-bida talaga. Ay, saan ko ma-describe di kinaagin lalaing kan bida-bida na dito trabaho ya? Ay, adan tulad taal daw na dyan, Jana. Laglagi pa nga aming nga ginlalaing. Kat agpatinggan tulad tati kinaagin lalaing da, Jana. Nalaki din. Ado man na ito inyawin mo, bakit? Aywan, ado talaga. Inyawid ko na, tamok ngamin asaan akabaulan ni Jana nga aramidan. Ha? Iso ko matipang tadan ni boss. Iso ko mati mga ramid. Ngam amok nga ada pagkadambal na dayjay a babae. Iso ako nakasyakon. Oo na yun nami. San mo't siguro adambal ni Jana? Nalabos ka mo. Ne, takasla iso ti kanunungam Nung atada kayo latan ti agasawa. Salbag ka. Anya? Hay, diya ka mo kang ka. Apay kami nga ibagam adambal siya tao. Kat punumat, manumatan nga ulit nga imbagakkan ka. Nga am-amuda kun ijay trabaho, gapu iti multitasking nga kinataok. Iso nga rod nga awan makunan ni boss kanyak, tauray aramidan ti lima tao, kabaelak nga aramidan nga uray syaklaeng. Ngam iti sa lodso. Adda ka di mo tinayon ti sweldo, iti kastangar aramida. Pumanaw ka man dito inuli. Diyak kaya't makita na ita pa nag-group-grupang. Salbag ka. Nay, una yun day talaga mami. Kakapsutak nga rod nana. Diyak maawatan tirik na kan maululawak pa Anya, nagkapamayatan na rabyan ka unay. Sa dino pa'y kuma. Nagapuak iti trabaho Nag-overtime ak ngamin. Ay na, pangaasim tayong kagpa-check up. Ame! Nay, matumba ka matan! Ay, tulong! Ni, napukawan mo tinitipot! Kasano na ito yan? Tulong! Apay nga data dito inuli. Napukawan kay ti puot, iti ijitersina ni anti muna. Naimbaglaan na, tada na kang itipukaw na. Anya? Pangasim man, tausto nga minin ti panagpuypuyat mo, bakit? Husto nga minin, ti panangyaw-awid mo kadag itinaskan amat trabaho, iti trabaho yo. Agasam man nga taramid mo. Aging ga alas 2 iti parbangon, adda ka pa ilang agtrabaho. Anyan. Awan mo nga rin ti uray 5, ana-paralyze, anayon ti sweldom. Uray banking la kumakawayan. Anya laki din. Nagadumot na naibagam nuli. Pudno ba ti magpagak? Bakit? Sana yan? Oh. Ita nga adda ka dito ospital. Adda nga raw ti may tulong ti bus mo. Ti pagtrab-trabawam. Awan! Awan bayad ti kinabida-bida ti trabaho, ami. Tandaan day ta bakit? Gapulang ita aramin mo abida-bida. Mo sa ospital ka.
Aw nga maitulong da oray 5 nga duleng. No itultuloy mo pa dito karamid mo bakit? Hay! Jack Lamon! Naimbag man nana, ta dito'y pay ayan nyo, tinakapukawan ti puot na. Ay, wan nga road. Naimbag ta saan nga iji kalsada, nga awan babalay. Aywan, imbag ko nam tanadlaw ko pa'y. Kan, naimbag langan, tada nakangag iti pukaw ko. Awan lat makunkunak iti dayta. Basol na mutlaang. Anyat kayat mo asawan. No saan ko maapabida-bida iti trabaho? No saan na ko matrabahuan amin, ti trabahuan ko maiti 5 tao? Saan ko mga agsakit akas jay? Nalabas to mga amin ti kinabida-bida na. Ah, kastagayam. Wan! Kunak ano isulang ti taltal kan ti busyaw. Isu nga isulang ti makararame, da isulang mo ti bagbaga na kanyak. Ay, sana po no dahi tanana. Kaya't na lang amin ti agpabida, iso akasta, nyalaki din. Ngayon maglaki din ta nagsubli pa iti puot mo, ami. Ni, nagalas mo tanday ta pasungad mo si kabakla. Pudno mo ti bagbagak, Tanuin laylayon mo, asaan na nagsubli ti puot mo. Nakababain ko ma, ti pa kay istoryaan, salbag ka. Anya, Ibaga ti tao, anatay kalaeng, gapo iti ugali, mapabida-bida iti trabaho. Ura aramidin nga minti 5 tao, kat agpresenta ka asikan. Uray mula iyawe, Diyos mio marimar. ay pangaasim man ta huston. Diyak kaya ti makirinig yar ita. Oho, ti ko nam kidni akit mapaypayswan ka iti bagbagak. Kat ita amayat ka manan, kat sige manan alam amin, iyawid mo amin, nagiti matrabaho dito Ijay mon balay yung aramiden. Anya, Barang iti maikadwa gundaway, ang mapukawan ka iti puot, kat makita mo ti resulta ti kinabida-bida, salbag ka. anya. Sakto latan ti mga istorya iti tattao, ti kinabida-bida, itaas ibibiyag ka. Ay, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.